Wis. What's up, bro? Ya. Kenalan lah kawan-kawan lo. Oke. Oke. Ini saya ditemani. Apa rekaman? Saya lagi berada di pulau pribadi ya. Pulau Ini pribadi. saya sendiri. Oke, selanjutnya. Saya Juni Abdion. Welcome to my pulau. Welcome to Paradise. Itu Diko. Hai, Ko. Oh. Anak gunung. Kameramennya. Weh. Halo, what's up, bro? Sup, Hey, jangan lupa subscribe ya. Welcome to my life. Oke. My life. It's my life. Welcome to my Islam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hidup ini proses teman. Kita nggak butuh kuliah. Yang kita butuh jalan-jalan.